a la catedral, dice, no. Mire, coge la primera a la derecha, no, la segunda tampoco. Después la tercera, ya había allí una cafetería que ahora está cerrada. Metes a la derecha y todo para arriba. Hay una casa, no pregunte, que es muy mala gente. Y luego el perro, a veces tienen, a veces no tienen. Si no tienen el perro, tiene todo para arriba, y ya allí, pues pregunte qué malo será. Bueno, pois entonces o señor estaba casado con unha sobrina. Colin, une poule qui pond tous les matins. Colin, une poule qui pond tous les matins. Elle qui a fait sa ponte dans la cour à Martin. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Il en fit une fricasse pour dimanche au matin sur l'eau. Sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau. Sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Tout le monde de la paroissie est venu saucer son pain. Tout le monde de la paroissie. Os eslados, estos son os demos, etc, etc. Bueno, este ten unha vara, portanto, un abade, un papa, unha cosa así, outro apóstolo, aquí hai dous apóstolos. O cal é a lectura que se podemos facer? É dicir, doble figura. A Iglesia Católica está fundada sobre o Jesucristo, que é o que a renova e tal, bebe o sea, ven e está na base está sobre a base do Antigo Testamento. Entonces, a Iglesia actual vive tamén do que lle deixaron os outros. Entonces, hai... Trompa les mains, trouve la sauce si bonne qu'il s'y trompa les mains bien jusqu'au coude, des gouttes jusqu'au rein sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Fixo perder a misa todos os parroquians. Fixo perder a misa todos os parroquians. A todas as velliñas chamemos la cazan na auga. Dame no río e do mar na ribeira auga. Dame no río liña da volandeira auga. Dame no río e do mar na ribeira auga. Dame no río liña da volandeira. À toutes ces bonnes petites vieilles qui en ont tant de besoin. À toutes ces bonnes petites vieilles qui en ont tant de besoin. Ainsi finit l'histoire de la poule à Colin sur l'eau, sur la rivière.